Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita ha ikaupat nga Domingo han katuigan. Ako Hisonia M. Alvarina, Vicarial Regent and Pro-Life Visayas Area Coordinator, han Daughters of Mary Immaculate International, Vicariate of Tacloban, Archdiocese of Palo. Para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Pagkita niya han mga tawo, sinagkahiyahan bukid, ngan pakalingkod la niya, dinaraon ha iya an iya mga tinunan. Ngan ibinungat niya an iya baba, nga nagtikang hiya magtutduha ira hinpagsiring. Baraan an mga kablas ha espiritu, kay ira an ginhadian han langit. Baraan an mga nagtatangis, kay pagliliawon hira. Baraan an mga magpainubsanon, kay maaangkon nira ang tuna. Baraan an mga nagugutom nga nauuhaw, hin pagkamatadong, kay pagbubusgon hira. Baraan an mga maluluyon, kay kaluluuyan hira. Baraan an mga malinis hang kasing-kasing, kay makita hira han Diyos. Baraan an mga nagbubuhat hin kalinaw, kay panggangaranan hira nga mga anak han Diyos. Baraan an mga iginpapakurian, tungod han pagkamatadong, kay ira an ginhadian han langit. Baraan kamo, kun pagtamayon kamo, ngan pagpakurian kamo, ngan pagyaknan kamo hin maraot nga pulong nga buwa, tungod haakon. Pagrayhak ngan paglipay, kay dako an iyo balos halangit. Sanglit, ginti maraot nira an mga manaragna, nga nahiuna ha iyo. Ang tulo nga mga pagbasa han liturhiya yan nga Domingo, nagtatapo hin maupay nga nagahatag hin kasayuran han kada usa. Ang kablas ha espiritu, didahan siyahan nga ebanghelyo, parte han mga bendisyon, naghihimang raw ngadtuhan mga tawo, nga ginlaladawan ni Propeta Zefania, nga mga tawo nga mapainobsanon, ngan tulid, nga diin nalungon o naukoy didahan ngaran han Ginoo. Hisan Pablo, diin iya ginpamalandungan, an kanan Diyos pagpili han mga taga-Korinto, nga Kristiyano, nga iya mga kalugaringon nga mga tawo. In nakakadugang han aton pagsantop, kun ano good an buot sidngon han kablas ha espiritu. Hiya inagsisiring nga ang Diyos good mismo an nagpipili han mga paug, magluya, tulid, ngan adton ginsalikway han kalibutan, ngan hadton waray igupod pag-ihapa. Para haira, ang ginhadian han langit yana nga takna, nga diri nahira maghuhulat hadton waray kasiguraduhan nga umarabot. Kay ano, tungod nga yana nga takna, ira gintatamasa an hulus nga paghigawas han mga tawo ngadtuhan diri pagsarig han panurundon han kalibutan. Ngan kun paunan o an kalibutan naghihinabi kun hino an mahusay, riko, kilala, poderoso, ngan adton angay kumarawat hin kadungganan. Didahan Diyos nga amo ang numero 1 nga hiagi, ira ini nga tanan. Ang Diyos ang labi nga maaram og nagpapahimatngon. Ginoo, buligi kami hin pagkilala han kanan kalibutan nakakalipat nga surundanon para han kalipay ngan abriha an amon mga kalugaringon para makabutan an kanan ebanghelyo mga bendisyon subay han kanan Dios panuntunan. Amen.